re boetse ka o amohela lenaneo ke la hao la pelo e ja serati get a partner ke re ba file monna pula santsa hohla hohle mo leng teng o le ka hare hona ha le setso ka le kantle hohle mo leng teng re e ba le rona se sena ka jeno tlo bona ona ke bo mang ba ileng ba re roma hore re tlo ba batla marato a pelo tsa bona se sena ka jeno re ka mona ka Thetsane Office Park Donna at Ballos Chef School and Hospitality ke bona ba tlo re tshwara ha monate ka dijo tsa bona ho lokisetsa batho ba ne be ke reng ba ile ba re roma hore re tlo etsa ba be monate ba fumane batho ba tla ba rata ntse hopola le wena o monyetleng wa o tla nna la pelo e ja serati ha o ka re tshwara ka mohala ka wa tla dufisa tsa rona LNBS ka wa re ngolla ka ya Facebook page ya rona mane hore re tlo batlela lerato la pelo ya hao o ntse hopola hore mona re thusa batho ba tlileng ka nnete le tio hore ba hloka batho empa ha o tseba hore wena o batla ho tla mona o bana o tlo bapala o tsebe hore le taba tse o tla re fa tsona ha e se ditaba tsa nnete re tlo nkela bohato mohi ke bua tsena ke tile re tla o nkela bohato ha o ka iphumana o tlile mona o sa re bolella ditaba tsa nnete e leng ditaba tse tla etsa eka re tlile papading ha re tlile mona tseba he rona re tlile mona ho tla sebeletsa wena ho pelo e ja serati Sesotho pelo e ja serati gets a partner Mui ha jwale re na le ntate ha go tlona ntate ke ntate mang ho tswa ka ile gona ena se sela ka jeno ke nga selebeletseng nano la pelo ja serati ntate dumela mme wa phela ya phela ka ena ke teng ke ntate mang ke Motshwane Moleko o hlaka ntate Motshwane o hlaya Masiano ke o le bodi ka ntate na le 33 o bewa ke nano la pelo ja serati ke le ka shebella TV tse ke bona dintho di etsahala TV mona jwale ka be ke kgahlo a kgahla ke ngantle mo pelo ja serati ka kgahlwa ke ntho e ke bonang TV mona ga tseba o ya hohle mo ka kgonang ho o ye le ena teng o tseba hore o sharp o happy le motho eno wa hao wa bona hore pelo ya serati ke yena tla fa motho yo o tla kgona ho tsamaya le yena o be shapoleng hobane mo tloa gale ntse ke le motho a ntseng a hlile a batla motho empa jwale ke sa fumane motho e hlileng e leng yena ke mo hlokang bophelong ba ka no fumana batho ba ke fumana batho ba tlang ba go ka ho motho a tla a o shebile je o bona ga ke motho a sharp empa jwale ha ntso mo bala ntso ya pele matsatsi ka ofela le yena o ba bona hona le motho na hona ntho a itletseng ha a tlisa lerato jwale nna ke motho na ihleng ana le lerato haholo gato la ho le ngata ha ihlile ko file lerato hai nka le bana ntho tse ngata mpolele he o motho a kileng a nyala o soka o nyala nna le bana hona ngwana hona letho o tjena o felletse ha o felletse ke okay o batla motho a jwang he ke batla motho a reng ha ke na le yena ho tlisane ka botaba ho phela gona ha re le mona bophelong re ka le ka bophelo ba nna le yena re le babedi ke tseba hore o sa nna ka mosia ka ntho itseng ke a tseo tla tswela pele ka yona a ke ba nna re dedi ho shota ntho itseng tate ho shota eng jwale ha ke tsebe ho etsa ke batla motho ke reng ke kgona ho tshwarisana bophelo le ya pele o a sebetsa ke sebetsa ho sebetsa okay a ko mpolelle he jwale ka ha o so boletse o batla motho bonyane a dilemo di kae ne ke batla bo 25 ho isa 39 ha o tsotelle le ha le moholo wena it's okay le ha le 39 ne se ke estimate fela okay no age wa tseba se ha ke kgahlano le taba tsa hao age ga tseba se ke go thuke nomoro fela ha fela o fumane motho wa o ratang yo le ratanang yo le utlwanang le yena ha ke kgolo ile bothata taba eno o batla motho a kileng a ba leng bana ka senang bana kapo la e bana le bana ha fela le utlwana ha ona bothata ne ke batla motho a senang ngwana ho ha okay empa ha ebe a le teng it's fine ke ha ebe go ka ga utlwana nna le yena ona nna le tla phedisana jwang wa ntshwarisa ke mo tshwarisa ke bona bophelo fela okay hona le motho yo re lokisitseng yena ke tshepa gore ntho tsa ho le yena a tle se mahantle let's hope so re ke tla thaba ke mmona mo he ha ba tlo bona gona le ena o tla di beya jwang ka nena o tla re o lebeletseng ho pele ja serati
Mohi he a jwale kana le mme ha o tlo hona mme nna ke mme mang ho tswa ka le gona tsa ka jeno o lebeletse mo pele ja serati ke dumela mme Tumela mme a monate wena ke mme ka boyos ke mme ke lena ke mme Dimphonomo mme Dimphonomo o tswa ka Medipo ke tswa Mazinot o kile wa nyala mme ke lo nyala mona bana ba kae ke la ka ba le ena magola feta ka mentse mang ha ona ngwana a phelang a teng okay o jwale wena hantle ha re qale mona hantle wena o bewa ke mo pele ja serati ke bewa ke go hloka motho ke hloka motho ya sebetsang wa sebetsa wena ke tla re ke a sebetsa cause ntse ke sebetsa makitcheneng so ne tlamebe ke theoetse hona tjena jwale ke la ka bona hore ke tlotla ke bolawa ke transport ne ke sebetsa Masanokeng so beng ba ka ba transfera ba ya Neles so jana jana ha ke sebetse ko hona tshwantseng ke batla ko ntse batla okay mpolelle he o itse ka bona le ntate le se la ga one kapo la wa potela fela wa a ihlile la one ke ka molao ke ka mohlomong morena o di balapa tse ba tlo le ngwentse la one ya one malapa a tseba okay a go bolele he o batla motho wa jwang o itse o batla motho a sebetsang mme wa go le wena o ntse o le patlong ya mosebetsi ka mantja mono o ntse o sebetsa mme ntle le taba ya mosebetsi o batla motho a jwang motho wa boleng ofe motho a tshwarang mme jwang ke batla motho ya tla ntshwara hantle mme le nna ke tla mo tshwara hantle mme wana tshese ke a tseba gona motho wa ntate o tshwarwa jwang o ratang ha rateng motho mohlomong a mmele o jwang o batla mo sehlana mo tshwanang ntate jwang ha fela le motshwana kapa a le light hana ta ko la se botse stala ha se mo le teng no so ga hle ka bona ai ke tshepa hore motho o lebisitseng yena taba tsa hao di tla tsamaya hantle le yena ke a leboha mme Mohi Sesotho he o tlo bona hore na ditaba di tlo tsamaya jwang pakeng tsa mme le ntate ha ba dijong mmoho ntse hopola he re ka mona ka Donna at Balus Chef School and Hospitality e ka mona ka Thetsane Office Park ke bona ba tlo tshwara ha monate ka dijo tsa bona tsatsing lena la ka jeno Sesotho dumela mme dumela ntate nna ke tlile mona ke le motshwane moleko a hlama Masanokeng ke ngoletse show ena na o lo bane ke batla molekane kapa motho a tla nthusa ka bophelo jwale ba mpolella hore nka kgona ho fihla he ke ngolle ba tla ba mpolella hona taba tsa ka di tlamehile jwang ke tla fihla tsatsing lena he wena o mme mang o tswa kae ho etsahala bang jwale hula wa etsahala bang mme o tlo fihle ne ke nyetswe Themosing so ha wana le molekane wa ka ke la ka ba le ngwana a feta motho a ntseng a itshwara sekgala ka matsoa makitcheneng ke utlwa he taba ya hao le nna ke motho a ntseng a itlola ka ha ke sebetse mosebetsi ona o decent ntse ke tshwarisa matsoho le nna ho hlomoke mo ho fumanehang space ya hore ke hlahelle teng ke phela jwalo ha ke na ena
le nna ntse ke tsamaya ke batla le nna motho ke tla phedisana le yena. Batswadi ha ba sa leyo. Le nna batswadi ba ka ba sa leyo. Ka kgona batho ba nka ka renkisetse le bona ke re ke bankile se le batswadi ba ka. Ke nkgono wa ka le bo malome wa ka ke phetho. Ke so check mo. Jwale o dula Masinoto? Ke dula Masinoto. Nna ke dula Masianokeng. Masianokeng nka feng? Mana pela mall mo. Okay. Pala primary mana ha o nyolela ka hodimo ka ga motse. Okay, ke a bona. O ska tshoha bona ke ja bohloko. Ha ke ja tjena. Ke monna Mosotho ke ja ka letsoho. Tse tsa di kgaba di eng. Hai. Ke bone di nsenyetsa nako. Le nna ke nna ke motho a ntseng a sebetsa haufinyana hona moo. Bo masimong ha o hlokahala. Masimong. A ke rate taba tsa mo toropong. Toropong ke di-cost tsa tjhelete ka nako e ngata ke. Ha o kgutla o hlokahala ntho e itseng o tla o wa le yona ha o kgutla mosebetsing. Jwale ke rata bophelo bona ba haufinyane ba mahaeng hantle. Ke be jwalo. Bana ke bona ehlile bona bophelo bo hleng. Ke kgona ho afforda. We have ntse re le ka mona ka Donna at Balus Chef School and Hospitality ka Tshetsane Office Park. Mme ke bona he ba neng ba tshwere baeti ba rona ka dijo tse monate. Ha re utlwe he re bone ba bile dijo mo ha re utlwe hore na ho ya ka ntate o tlo go taba tse bona itsamele jwang. Ntate ke batla go tseba o kgotsofetse kapa ha wa kgotsofala ka tswele pele go batlele motho e mong ka pojwa. Ka tswele pele go batlele motho e mong. He ile go ke se ke ka o fosa hantle. Phetele taba ena hao hantle. O batla go batlela motho eo re batle motho wa tshebahalo efe? Coffee color. Coffee color. Ana le mmelenyana o no ke ntse ke ba. Okay, ke tla mamela pele mona pina e mona reng thojana ya thesele e utlwe re o tshwere eng. O hle ke nahane hona moo. Okay. Ka bo lelele a nna le kanelo ena la ka futanyana yana ta. A o feta. Se ke kopa studio. Ka go batla go tsamaya mosebetsi. O tla hlalla stulo mona na bele hodimo mane. Ha ona bothata. So ka mantswe a mang ka tswele pele nna go batlela motho. Okay. Re tla etsa jwalo rona re tlile mona ho tla sebeletsa wena mme re tla bona hore re ya ka hohle ho bona hore o batlela motho o matlang. Ba bohile utlwile hore na ntate o batla motho wa jwang o batla yane a hlile a emeng hantle ko re ka ntle ka mona ha ntse o batla motho le wena o eme hantle go sena ngwana o utlwile o batla motho wa diboditse jwang jwale he le wena o hlo ikatametse e le hore mohlomong o tla fumana o thotse ntate ya tshwana le Mele e le jele jwang o utlwile dijo tsa hao di le jwang? Hai ke pula di monate mona. So Donna at Balus hlile go nepile. Ke thabile ha o thabile. Jwale he le bile dijo le ya bodi taba tsa hao le ya bodi tsamile jwang? Tsamaya hantle ka nnete wane ko pela a bua nnete fela re ke motho a ithatelang menate. Wana mpa he ke motho ya bolokang nako. Ha se motho a ratang bo megato. Ke so se ratileng ka eng? Empa he ntle le mo ke eng so se ratileng ka eng? A se o bule nnete fela hore ke motho ya itshwarelang ka matsoho ha dula fela. Nna ke motho o no ka thabela o mohlomong ha eba dintho tsa hao di nepaetse qetellong le yena ke motho o no ka thabela phela le yena. O hlilo ka tingla la mmona mo o bone ile motho ana le tshebahalo o bone ile motho a emeng hantle. Okay.
mohlomong ha eba ho etsahala ebe mohlomong taba tsa hao le yena ha di qetelletse di lokile na o ka batla nna re tswele pele go batlele e mong ka po re etse jwang Eya mme. ha eba ditho tsa lona di sa nepahale Eya. re ka tswela pele go batlela motho e mong Eya. fela e le hore wena o batla motho a jwang a tshwanang le yena tje kapo a fetang yena kapo Ya tshwana le. a tshwanang le yena Eya. o batla photocopy ya hae ai ke tshepa hore qetello ntho engwe le ngwe e tla tsamaya hantle ha eba ntho tsa hao le yena di sa nepahale re tla tswela pele go batlele motho e mong ke a leboha o di beile jwalo mmohi etsa hore le wena o se fetwe ke lenaneo la pelo ja serati nako e tlang o bile jwale tse sena ka jeno nano la pelo e ja serati re ba bone he ba jele jwang mmoho le gona taba tsa bona di tsamaile jwang hopola go lenano lena le ba teng ka sonta se sele se seng ha hora ya borobong e otlile bosiu mme le phetwa hape la bobedi hoseng ka hora ya borobong le boetse le phetwa hape ka sonta ha hora ya pele e otlile ka metsotso e 30 ke re ba filo monna pula a reng ha re kopana go etlang ho pelo e ja serati get a partner